već prema pakistanskom vremenu smo zakasnili 1 sat. I kada smo se približili mjestu gdje je crkva bila, nikad nismo vidjeli crkvu, jer na glavnom dijelu nisu bili glavni putevi, samo prašnjavi putevi. Je bilo oko 3000 ljudi nabijeno na tom dijelu, na nekom proplanku. I to je bila crkva. Razlog zbog čega su došli je bio da su čuli da ćemo moliti za bolesne. Mene su provukli kroz gomile, doveli me do male platforme, taman dovoljne za mene i moju Bibliju i propovedaonicu, i bio sam potpuno okružen Pakistancima. Mjesta nigdje nije bilo, nikakvih prolaza, apsolutno nabijeno je bilo i svi su posjedali na zemlju. Pomislio sam u sebi, Bože, što ću reći ovom narodu? I Bog mi je dao ovu misao koju ću sada sa vama podijeliti. Rekao sam, ako biste bili gladni, a ja posjedujem plantažu naranđi, 2 bih stvari mogao učiniti za vas. Mogao bih dati 1 naranđu svakome od vas, i to bi bilo za kratko utišavanje vaše gladi. Druga stvar je da bih vas mogao dovesti do plantaže ili do voćnjaka koje su nabijene plodovima i reći vam, izvolite, poslužite se. Večeras, rekao sam, ću vas dovesti do voćnjaka i vi ćete se sami poslužiti. To ću učiniti i ovdje večeras. Povešću vas u voćnjak. Ta plantaža naranđi je istina o križu Isusa Krista. Tako sam im propovjedao u kratkim crtama ono što ću vama ovdje reći, i onda sam rekao njima, koliko bi vas željelo prihvatiti Isusa Krista za svog osobnog spasitelja. I mislim da ih je polovica ustalo, što bi bilo oko 1500 ljudi. Od tih je bilo najmanje 500 muslimana. Ne mogu vam sad objašnjavati razliku između muslimanstva i kršćanstva, ali jedna stvar je ta da oni ne vjeruju da je Isus umro na križu, niti priznaju da je Isus Božji sin. Tako kada su ovi ljudi ustali, ovo je svakako sve išlo kroz prevodioca, poveo sam ih u molitvu i zamolio da me svaki od njih slijedi, i počeo sam moliti ovako: Gospode Isuse Kriste, ja vjerujem da si ti Božji sin i jedini put Bogu, da si umro na križu za moje grehe i uskrsnuo od mrtvih. I oni su svi ponovili glasno ove riječi za mnom. Ja ne kažem sada da su svi bili spašeni, ali da se 500 ili više muslimana u muslimanskoj zemlji podigne pred svim svojim muslimanima i kažu te riječi, je moglo da se dogodi samo i postigne samo silom Duha Svetog. Onda sam rekao u sebi, moramo držati naše obećanje da ćemo moliti za bolesne. Nemoguće je bilo doći do njih. U svakom slučaju su sati bili potrebni, te sam rekao, koliko vas želi molitvu za ozdravljenje? Mislim da ih je oko 90% podiglo ruke. I stvarno su bili bolesni. Ljudi u Pakistanu su bolesni, nema ih baš mnogo stvarno zdravih. To je vrlo tipično za mnoge zemlje trećeg svijeta. Rekao sam im, ja ću moliti molitvu za vas, i rekao sam im da svoju ruku stave na bolesni dio svoga tijela, i kada molim, vjerujte da će vas se Bog dotaći. Tako ja sam molio, sve se je moralo prevoditi na urdu, njihov jezik, i završio sam sa molitvom. I mislio sam, moramo nešto u vezi ovog učiniti, te sam rekao ovako: koliko vas vjeruje da vas je Bog iscelio? Samo njih nekoliko je dosta sramežljivo počelo podizati svoje ruke. Onda je nastao nemir par metara predamnom. Jedan od pakistanskih kršćana je otišao vidjeti što se je dogodilo i video je da je jedan dječak 12 godina star, musliman, koji je bio rođen gluhonjem, nikada nije čuo niti govorio, i kad sam molio, primio je svoj sluh i počeo pokušavati govoriti. Doveli su ga na platformu i oduševljenje je svuda nastalo. Podivljali su. Svaka Pakistanka među prisutnima je bila odlučna da
Moramo položiti ruke na svaku od njih. Nisu čak ni pitale da li se slažemo, već su zgrabile naše ruke i položile ih na svoje glave. Vijest se proširila i na sljedećem mjestu gdje smo došli je bila grupa od oko 16.000 ljudi. Haleluja. I pakistanski kršćani su procijenili da je tokom 9 dana oko 8 do 9.000 ljudi molilo molitvu spasenja. Vođa grupe mi je rekao godinu dana kasnije, kad je otišao tamo, da je bio odgovoran za 5 crkava, godinu dana opet nakon toga za 18 crkava. To je bilo odvesti ih do plantaže naranđe, razumete o čemu govorim? Onda sam posjetio Zambiju, ako se dobro sjećam, upravo prije Pakistana, i grupa od oko 7.000 Afrikanaca, većinom vođa, koji su se sakupili. Planirao sam sistematsko naučavanje o križu Isusa Krista i to sam učinio tokom 6 uzastopnih jutara prepodneva. Svi su bili priznavajući kršćani, te sam im rekao, Bog ima divno skladište, puno, apsolutno svim što bi vam ikada bilo potrebno, bilo duhovno ili materijalno i fizički, sada ili u vječnosti. Ima baš sve što ti je potrebno, ali to skladište ima vratara i da bi dobio bilo što iz skladišta, moraš postati prijatelj sa vratarom. Rekao sam im, znate li ko je vratar? Kako se zove? Neki su rekli Isus. Odgovor je dobar, ali neispravan, rekao sam. Vratar stovarišta je Duh Sveti. Svo bogatstvo trojstva, Oca i Sina, je u rukama Duha Svetoga. Kako je važno ovo razumjeti. Možete imati ispravnu doktrinu i sve teoretski ispravno, možeš reći sve ispravne stvari, ali ćeš primiti samo ono što dobiješ od Duha Svetoga. On je čuvar skladišta. Onda sam im rekao, Duh Sveti ima jedan ključ kojim otvara skladište, samo jedan. I ključ je posebnog oblika. Znate li kakvog je oblika ključ? Nisu pogodili, te sam im rekao, oblik je križ, u obliku križa. I samo onda kad Duh Sveti upotrebljava križ da otvori skladište, mogu bogatstva Božja biti tebi na raspolaganju.